emhlabeni uyakumbambela incwadi ekaJohane wesibili uyakuyiqala evesini lokuqala ayome evesini leshumi namadodana kaSebedewu maNazaretha sebedobile ubusuku bonke abayashokha le sebedobile maNazaretha ubusuku bonke abaze babamba useyafika uKristu ekseni uthi qhubelani imkhumbi ngasejuleni kolwandle ebesenidethela amanetha niwadethele phansi nibambe inhlanzi eningi uyaphendula uSimoni uthi mfundisi sesidoba usuku bonke asaze sabamba kodwa ngezwi lakho sizawadethela amanethi base bewadethela amanethi maNazaretha base bebamba inhlanzi eziningi sizela ngezwi likaShembe yedwa hleze esihlalweni unyazi esizolalela emanzibeleni ukuthi thini kuthina saba uJohane lo okeduze kuka Luka baba hayi lo kwabancane lo okeduze kuka Luka maNazaretha sikhuluma ngale ncwadi noma ungasayifundanga baba ngoba isikhathi sincane ikhuluma ngomshado owawukhona eGhana eGalile izihlobo zami ezinhle enkosini kwase kuphela iwayini lithe maliphelile leli wayini uyasuka uMaria uya kuJesu uthi mfundodana seliphelile iwayini uthi uJesu ungena ngapi kokwami mame usethi ababuyisa imphongolo base beyibuyisa imphongolo base beka lana wathi abagcwalisa amanzi ayethe esegcwele amanzi base uKristu wayesebeka isandla phezulu kwale mphongolo yayisiyaphenduka lamanzi abekade kule mphongolo ayeseba yiwayini elimnandi maNazaretha angikho kuleyo ndaba ngike entabeni yami nawe ukuthi njengasila siphuma khona entabeni iKenani kodwa imphongolo yethu iend kungenzeka ukuthi wena ufuna umsebenzi awutholi owakho umphongolo loyo empty kodwa ngelinye ilanga maNazaretha ezweni lakithi uthi abantu akaduma ezweni lasePortchestin zihlobo zami ezinhle enkosini emampondweni ngokuzalwa lapho engizalwa khona ngelinye ilanga maNazaretha kwakwenzeka isimanga emzini wakaMathonsi lo mama uyiNazaretha indoda yakhe yayisingenwa yiloko kuyengena amadoda kwamadoda
amadoda ayangenwe ilento ekuyangene indoda ivela ingayibona indlela ekhaya ibona indlela yakwenye indawo ayaze yabuya le ndoda ekhaya wasuka lo mama uye tempeleni uyobika kumshumayeli uthi mshumayeli sesinesikhathi ubaba walapha ekhaya engasabuyi ekhaya ngizocela umthandazo maNazaretha zafika into zabantu zafika zagcwala igceke emzini wakaMathonsi saseziyavungama zabababaza iyasukume insizwa ithi ngegama likaShembe inyanga yezulu kwakuyisikhathi senkosi inyanga yezulu ngaleso sikhathi maNazaretha ithi ngesigama lenkosi inyanga yezulu uShembe sihamba naye makuukuthi sihamba nomuntu le ndoda ngeke iphinde ibuye kulomuzi wayo kodwa mesihamba noNkulunkulu le ndoda ngolwesihlanu iyovuka la iye emsebenzini kwakuyisonto ekseni maNazaretha zigcwele indlu zabantu indlu zelasezulu hayi maNazaretha kwaba umsombuluko asiwona maNazaretha kithi sasamaroma uBroma kugcwele ezweni lakithi lonkosikazi eyiNazaretha nomunye umuzi ingemningi imithi maNazaretha maNazaretha sasisoke sibone inganekwane ke namhlanje laba abantu abakhonza umuntu sisoke sibone kwakuyisonto ekseni zahamba zabuyela emumva kwaba umsombuluko kwaba uLwesibili kwaba uLwesithathu uthenga uLwesine kwaba o7 ebusuku yaqhamuka phezulu imoto maNazaretha yale ndoda yakaMathonsi igcwele yonke impahla yayo yabuya yezekhaya njengamaNazaretha shilo amen sasidoba ubusuku bonke asange sabamba usho njalo uSimon ephendula uKristu kodwa uthi ngezwi lakho sizowathethela amanetha maNazaretha uthe ngelinye ilanga kulo muzi wakaMathonsi seliqakile usizi iyasuka lenkosikazi iya kungalozinde usikhwama senyanga sibutha nofezela siyosefa phambili ungalozinde kayilingane zabasemhlabeni bathe bayilula zafinyelela ePietermaritzburg emgungudlo fondo ngasibovu hayi sayibona inyanga yezulu maNazaretha amen mayifika lo mama mayifika ngalozinde ufika uphethe ingane yakhe le ngane yakhe inegama elifana nelenyanga yezulu ngeke ngize ngilishwe lazi wayese efike ibamba lengane ekhuluma ebikusizi lakhe inyanga yezulu ayaze yamnaka lo mama yayisidlalisa ikhandala isandla sayo phezulu kwekhandala lengane uyasazi sasandla esasifaka amaringa u4 iminwe yo4 ayesimesithi kanje ebese siya uyabanyiza kushaya inyazi yasidlalisa leso sandla into yasezulwini maNazaretha phezulu kwalengane ithe isuka lapho yathi inkosi kubusise uyajika lo mama akaseze esontweni akume bantu usizi ayibambe lengane athi mntanami wena uShembe wadlalisa isandla sakhe phezulu kwekhanda lakho naku ngibawuthwe usizi qeda lolu sizi bese liyaphela lolu sizi ngokumethemba uNkulunkulu isamba naye amen hayi maNazaretha ingcwele eyofakazi kodwa ubuhle bomhlophe mabuhlale nathi emanzibeleni akhulu unyazwe lezulu ayibonga inkosi